Birhen pe panuana ning Ginoo, grasya mamagus king kamat mo, malare naning banuat yato, e malengke ka manigapu, king ninyo Jesus, anak mo, bendisyon, bigay ka rin tao. King panoonin kasakitan, baleni ikain santungan, kas ngawanyan kekong daralan, salat grasya nebang ngalingan, ikain tulang at ligaya, tinanggap magpayambon kita. Patulunan ning apong grasya, king anak mo lapit mo kesana, itwang muing pakalulot kalamnan, king balayang maniat sa uke ka, mamilatan ka, kekeng Hindu, ablis ni king Diyos itaon. Patulunan ning akong grasya, king anak mo lapit mo kesana, idwa mo ing pakalulot kalamnan, king balayang maniat sa uke ka, mamilatan ka, kekeng Hindu, ablis mi king Diyos idaon.
Panapon po, siklota mo po para king panalangin kang San Miguel Arcangel. King lagyo ng ikpampo ng anakam po ng Espiritu Santo. Amen. O San Miguel Arcangel, manwalo ka sana kening pamakilaban mi, ang tabayanan mo kayang salang sangking dewa kaning mapamirayang demonyo. Pagamuha mo mikeka king lupiga ni saning Diyos, at ika prinsipe ring ehersitos ning banwa, king upayang tinggap mo king Diyos, patulandungan ni king impyerno'y Satanas, pati na ring aliwang mga rawa ka espiritong luyon-luyon king yato, at maninton king kasirandarang kaladwa. Amen. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Oratio Imperata, o mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay pami, lalapit kami kaya kakaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya kayong kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakalakasakitan kaya kami at may kamate na karing dakalatao. Adwan mi ngayon kaya kayong balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat may kaya kaming makawulong mong gamat. Intakot mi king sakit at kamatayan, halilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi at palusukan mo yung masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo na rin taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi na rin pekapun ming pambansa at lokal, bang mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit. At tinggawan dayti makasalikot at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi bang mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mo na ring doktor, nurses at ding sablang lilingap karing misalunan, bang makasuyula karing masakit kang bening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan,
pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, kim pamaglingap ka ring masakit, e mula paburen may yawa kaniting sakit, ipanalayan milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alangang kakapainawan detang mayango na be, pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panahon, bang magobra kaming miyabe-abe, paring king ikakayap ding sabla, at bang makasahop kami karetang mangailangan at pakakalulu. Mananong na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, lain tariana kami king pamagbayang biet kabanalan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos. Hemo sana pisawiling aklis mi keka king kagulangan mi, nunebagkos mo kami ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Virhen. Indunin Divina Gracia, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. King lagyuning pampo ng anakam po ng Espiritu Santo. Amen. Lukluk tampo.
Shantaya, inkapiesta ng Santo Niño. Panandaman tayo po yung presensya ng ginubusal tamo, at bang maging mabungay at makabaldugan in kaya katamong pamagmasusi, agkatanda kang maksanmetong kareng panalangin at pamagkanta. Ting intensyones kaniting misa, kapasalamatan dadi, Rizalina, adoptante and family, Mayra Gonzalez, 29th wedding anniversary of Naki and Emma Escoto, para king makapasubaling kapag nasanda di Garcia, Songko and Loves family, Kalilong Bondok and family, Barey and Alonso family, Giles family, David family, Mother Mary Lourdes, OP, Sister Mary Augustine Cruz, OP and community, Sister Remy Pangan, OP, Sister Socorro Lucero, OP and community, Kenneth Ray, Luis Marie Opina, Eliza Mansukani, Luis Lerit and their families, Di Marucot and Gonzalez family, Victor and Erlinda Tiglao and family, Anunciacion family, Ubaldo family, Gutierrez family, Soriano family, De La Cruz Ocampo family, Escoto family and Hernandez family, Malyari and Makashog family, Canlas and Carinan family, Samson and Tongyo family, Santos and Menjola family, Mangalus family, Irma Sandico Silva and family, Mirna Supan Quizon and family, at para karing maldang kaladwa, lalong-lalo na di Carmen, Domingo Dizon, Pedro S. Gamboas Jr., Monsignor Felicito Sison, and Gracio II and Pasita Guevara Garcia, Crescencio, Pasencia, Ricardo, Vicente and Raymond Songko, Beatriz Ocampo, Josefina G. David, Martina Manluku, Dante Songko, Moises and Romana David, Avelino Sr. and Leonor David, Honorio David, Crescencio and Victoria Alonso, Jose Florencia, Enrico and Marian Bondok, Jeremias David, Sister Mary of Sacred Heart OP, Reverend Father Francisco C. Mendoza OP, Reverend Father Marius P. Roque OP, Reverend Father Arnold C. Santamaria OSA, Estrelita G. Lansangan, Nino O. Esguera, at ding maldang kaladwak in purgatorio.
talakad tamot makiabe tampungeni kin pamagkanta kin dalita pamuklat. King lagyuning igpa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutamong Heso Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing pamakiyagom na ning Banal Espiritu, manatili kay kayungan. At kaya kaante mo rin. Kaluguran kong kapatad, King Aldoy, di pagmasusyantaya po ing kafiesta na ning Santo Niño. Bata mo maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo, isipan tala rin kay katamong kasalanan, pagsisyantala, at panyawad talang tawad king Ginong Diyos. Iyag kastangin ing mayag nanagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko. King Diyos sa may paing tutu at kaya kay kapatad, huling mi kasala kong bina, king isip, amanot dapat at miayaluwang kakulangan, huli nitay panigapuko kang Santa Maria ang kapilan mang Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kay kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamongan sana king biye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O igpaming at subanwa, akilala miya sana ing kabubugtungan mong anak bilang Diyos, agyamang king kababan ning kayang pangatao, at asamban miya anting mayupaya ming Ginoo, agyaman king kayna na ning kayang kayanakan. Atokyan miya sana kambering tapatapuso, saupan mo kaming salubong king kayaryana busalmi king aligaganing meto ngayanak, at tanggapan mi sana ing kayablasan ami pangako karing mapagpakumbaba. Ipagkalob mo iti king kapamilata ng Hesu Kristong Ginumi. Amen. Mumunang pamamasa. Pamamasang ibot king libro ning propeta Isayas. May nakit lang sulong maragul ding tawong linakad king dalumdum. Menuknangan lo king karinan a madalumdum. Dapot ngeni ing sala sa slagyo karelangan. Maragulatula ing binyemo karelo o Ginoo. Meging maligaya ing biero king uli mo. Matulalo king mayap adepat mo karelo. Antimo ing tula daring taong neng titipon da ing pupulda, o neng pirarakayan da ing pibanjan aasam-sam da. Uling ing pawod king batal da ke kayang leko, at pati na ing tambayok karing karelang pago. Ika o Ginoo, ing sinambut king bansa amen nalipusta, at migsamantalo karing kekang memalen. Simbut mo lo antimo ing pamanyambut mo karing sundalos ning midyan, kanitang milabas a panahon. Ding botas daring sasagupang kawal at ing uniformirang mangas ng daya, ingapi yang tumampus karelo. Uling mibaityo ing anak para kaya katamo, ing metong aanak a lalaki, miyabyeyo kaya katamo. At yo ing maging pamuntok tamo. Mayawos yang makapagmulalang talausok, mayupayang Diyos, alang-anggang igpa, prinsipi ning kapayapan. Ing makamalnang upaya, manatiling daragul. King kayaryano, manatili ing kapayapan. Manibalaya bilang kalili ng Aring David, at manalumpakan ing upaya no king mayap, at matulid, manibatngeni, at anggana king kapilan paman. Itingan daptan ning Ginoong mayupaya. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Karing sablang sikoti ning yato, ikitdo ing magligtas ng upaya ning Diyos. Karing sablang sikote ning yato, ikit da ing magligtas ng upaya ning Diyos. Dalitanan niyeng bayong dalit ing Ginoo, uli ning makapagmulala ng depatan. King sarili ng kayupayan at kabanalan, ing tagumpe kayang kimtan. Karing sablang sikote ning yato, ikit da ing magligtas ng upaya ning Diyos. Pisyag ning Ginoo ing kayang tagumpe, ing kayang pamagligtas karing bansa, pepakilala ng tune. Ing pengako no king balen ning Israel, ene kelingwan. Karelo mitmuyang lugod, ampong katapatan. Karing sablang sikote ning yato, ikit da ing magligtas ng upaya ning Diyos. Ing tagumpe ning Diyos, ikit do ring sablang tao ning yato. Dalit ka king Ginoo, uling magsaya ka o meto yato. Puryanye kambening dalit at kulisak ning tula. Karing sablang sikote ning yato, ikit da ing magligtas ng upaya ning Diyos. Midalit kayong kapuryan king Ginoo, manigtigan kayong lira. Tsupanyo ring trompeta at tambuli, at kulisak kayong mitmong tula, king Ginoo at ari tamo. Karing sablang sikote ning yato, ikit da ing magligtas ng upaya ning Diyos.
Kaduang pamamasa. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Parentao, Efeso. Pasalamat tamo king Diyos ay pana ng ginutamong Hesu Kristo. Uling pigkaluban nakatang kanwanan ay iba't king banwa. Pauli na ning kaya katamong pangayagom kang Kristo. At uli niting pangayagom tamo kang Kristo, pinili na nakatamo bayo ya pamela lang ing meto ketawan ban maging banal tamo at alang kapintasan harapan na. Uli lang ning lugod ning Diyos, telagana na ing maging anak nakatamo king kapamilatan ng Hesu Kristo. Iti ang parasan at kaburian. Puriyan tayo uli ning maragul ng ganakakya katamo, king kapamilatan ng kayang pakamalan na anak. Uli na niti, manibat kanitang abalitan ko, ing tungkol king kaya kayong kapanaligan, king Ginong Hesus, at king kaya kayong lugod karing sablang banal. Ala ng patugot ing kanakong pamipasalamat king Diyos para kaya kayo. Iyayabira kayo king kanakong pamanalangin at aduan ko king Diyos ning ginutamong Hesu Kristo ing marangalay pa king ipagkalubna sa kaya kayo ing espiritong babiya kabyasnan kaya kayo at pakilala king Diyos ban lubos siyang abalo. Ipanalangin ko king aslagan na lasana ning Diyos din kaya kayong kaisipan, ban abaluyo, ing kapanayan, na kaya kayong kayawus. Nung no anti karakal at degula ning piyangako ng ibe, karing banal. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ati Jesus, sinulong niya kimbelwan at grasya at edad. Ati kukeni bang tupad king kaburyaning ikpa, nung makanano na akong tinubod, makanyanda kayo namang tutuburan. Ing Ginoo manatili yake kayo. At kaya kante mo rin. Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Balang banwa pupuntala Jerusalem ding pengari ng Jesus, ban tumagon king piyesta na ning Paskwa. Inyang labi na nga duwang banwatwa i Jesus, may kipamiesta la antimoy sa jarang daraptan. Kaybat na ning fiesta minulila, dapat pepailakwan niya Jerusalem, inganak a Jesus. Era apansinan ni tiring pengarina, inisip da kaya berane king grupura. Pepati nga po na lang maglakad inyang apansinan dang ere kayabe. Penintunde karing kakaluguran ampong karing kamaganak, dapot ere ikit. Inya bigbalik la Jerusalem, ban panintunande. King katlungaldo atagpuande kilob na ning templo, makalukluk yang kayabe daring Hudyo at alaturu.
Makiramdam ya at mangot ang karela. May nga pamulalala ring sablang may karamdam kaya, king kabyas nana at pakibat. May pamulalala ring pengarina, inyang ikit de at nga ng imana kaya, anak, bakit de patan mo kaya kami iti? Itatang mo ang po ako, migaga na ka kami, king pamanintun kaya ka. Pekibat na karela, bakit penintun yuko? Eyuwari balo, king kailangan kong at suking balenang igpa ko? Dapot era aintin dyan, ing buri ng sabyan. Kaya bereng migbalik Nazaret i Jesus, meging mapamintuya karela. Sinikap nangang Maria iting bagay king puso na, at di nagulya i Jesus, king masanting apami kakatawan, ampon king kabyasnan, at katanggap-tanggap ya, king Diyos at karing tao. Ing mayap ng balita ning kakatamong kaligtasan. Kapuriang keka o Kristo. Maya pagat panapon po kay kayungan. Maya pagat panapon. King Aldoyti pagmasusyan tayo po ing kapiesta na ning Santo Niño. Itamo pong Pilipinong Katoliko, masyadong malalam ing kakatamong debosyon king Santo Niño. Siguro nung lawen ning history na ning kakatamong Christianity kay king Pilipinas, at race tayo po inyang 1521, inyang datang ya ing Christianity kay king Pilipinas. Metong po karing regalong tinggap tamo king karing Kastila, yapin po ing imahen na ning Santo Niño o itang mas kilala tamo king Santo Niño Jesus de Cebu. Po? Kaya po king Aldoyti, Piesta king Cebu. At nung alam mo sigurong pandemic ngayon ating Sinulog Festival at king Iloilo naman, itangaw sang tamong Dinagyang Festival, king Aklan, ating Ati-Atihan Festival. Po? Inyang 2017, may kapag-attend ko po kitang Dinagyang Festival, king Iloilo. Po? Metong yang tradisyon, gagampanan da ring tao, potang kapiesta na ning Santo Niño. Anya po king sobrang lalam na ning kakatamong debosyon king Santo Niño, minsan nung nano yung kakatamong kapanintunan king Bie, nung nano yung kakatamong profesyon or occupation, pipiblasan tayo king makanitang paralan yung kakatamong Santo Niño. Inyang mag-aral ko pa po, inyang seminarista ko pa mo po king Manila, itong last Sunday of January, akakit miya po, papanalben miya itang makabang prosesyon king Luneta, itang Santo Niño Festival. Po. Akit mo lang, miya liwalang piblas. Ating makamalan pang pulis, ating makamalan pang doktor, ating kungikit Santo Niñong bumbero, ating kupungikit Santo Niñong peskador, mangingisda, manasan. Miya liwa po. Uling detang makibandi, siguro makanitayong karelang kapanintunan or makanitayong karelang profesyon. Aakmade ing karelang sarili king piblas na ning karelang Santo Niño. Po? So, agpang karing aliwang anthropologists, ampang sociologists, ausan de pong anthropomorphic tendency. Nano ing buri ng sabihan ning anthropomorphic tendency? Anthropomorphic tendency means you see God the way you see yourself. Akakit may nga pong Ginoo, nung makanano may akakit ing sarili mo. Nung metong kampulis, piblasan may uniforming pampulis, ing kaya kang Santo Niño. Pero po dapat ka rin mitutok nang. Nung metong kampulis, piniblas may pulis ing kaya kang Santo Niño, kailangan, king kaya kang profession, king kaya kang occupation, akit de i Kristo. Metong kang doktor, piniblas making uniforme na ning metong nga doktor, ing kaya kang Santo Niño, kailangan anting metong nga doktor, akit de kaya ka, ing lupa ng Kristo. Maging lupa na kang Kristo, karing taong pagsilbian mo, karing taong susopan mo. Mas midina niya pong manalam akabaldugan kanita, ing pamamiblas mo karing Santo Niño. Pero, of course, never ya pong meging pulis si Jesus, niyang anak ya.
never yang maging bumbero, never yang maging doktor, but we know that He is the divine physician. Kaya kami po king Guagua, atin kaya pong metong barangay makadedicate kang Santo Niño, Barangay Santo Niño. At aliwaya po yung piyesta na nini, uling sa celebrate miya po balang last Sunday of February. Uling miya po tutukyan itang liturgical calendar ng Pilipinas, tungkol king kapiesta ng Santo Niño na every Sunday after baptism. Itamo, makaniting gagawan tamo, Sunday after Lord's baptism, piyesta na ng Santo Niño. Usually January. Pero kaya kami king Guagua, last Sunday of February. Uling akasanayan miya po ita, tradisyon niya king Guagua na inyang idatang yung Santo Niño king Guagua, last Sunday of February. Kaya po, ita po yung tikyan na rin taga-Guagua. Po. At manibat anak kong malati, tutukin ako po king prosesyon, uling ita po yung kagisnan ko. Kaya kakit ko king prosesyon, ating Santo Ninyong makasulod pang basketball player, ating Santo Ninyong makasandu, maka-underwear, ating Santo Ninyong pemirat damalan, gewadang palaboy, gewadang lagalag, gewadang taong grasa, mihayaliwa, ating Santo Ninyong makasakay kabayo, ating Santo Ninyong magtulak yung kariton, ating yung prutas ng kariton na anthropomorphic tendency, ingaos tamo ka rin. Pero sometimes, we also have to check nung gusto pa ba yung gagawan tamo. Dapat tamong lawen, dapat tamong i-check nung gusto pa ba yung paralan na ning pamabiblas tamo, king Santo Niño. Manan nyo na po, yung siping ming balen, yapining sa smuan, Ating ko naman pong kaluguran ka rin, mumunta ko ka rin po atang piyesta na ng Santo Niño. Ating ko pong ikit, misa na piyesta, misa na prosesyon, ng kapiyesta ng Santo Niño, po prosesyon de po, at lupa yang, sorry for the term, lupa ya pong Little Mermaid. Itang kayang buwak, sobraya kaba, kibat itang kayang corona, dininan de pong 24 stars, which is theologically wrong. Very, very wrong. Uling ing star, ing 12 star, or ing 24 star, intended lamo para kang Mama Mary, King Virgin Mary. Akit may yan King Book of Revelation, chapter 12. Akit may yan, the woman clothed with sun, at inyang 12 star, king kayang buntok, at siya King Book of Revelation. So, ing 12 star, or 24 stars, akit miya mo yan King Birhen Maria. So, ila, kebit de King Santo Niño. At tinaus ng Santo Niño de las Estrellas, which is, for me, that is theologically wrong. Uni nga lang makanita. So, beware, kapatad, mimingat tamo king makanyan. 3 years ago, I think, if I'm not mistaken, migpalwalya pong circular letter in Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP, ding hanggang obispo, king Pilipinas. At dininanda katamo pong babala, itamong Pilipinong Katoliko, uling masyadong malalam, in kaya katamong debosyon king Santo Niño, dapat tamong mingat. Pigbawal na po ng CBCP, ing Santo Niñong tatalan saku at sapakyang pera, itang saku. Ausan tayo pong Santo Niñong pampaswerte, di ba? Bakit pigbawal na ng CBCP, ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, ing Santo Niñong pampaswerte? Uling kera kalan kaya katamong Pilipino, sa samutanan tanay pong folk religiosity in kaya katamong Catholic faith. It contaminates our faith. Uling itang pagan belief, sa samot tanay king kaya katamong Catholic faith, Catholic belief, kaya dangerous siya po. At maging syncretista mo. Panupaya yung po medyo malalam na rin nga manong gagamitan ko. Syncretism means, sa Tagalog, pinaghahalo-halo ang paniniwala. That is the meaning of the word syncretis or syncretism. Katoliko ka, pero naniniwala ka sa paniniwala ng mga Buddhist. Katoliko ka, pero naniniwala ka sa mga paniniwala ng mga Hindu. Katoliko ka, pero naniniwala ka sa feng shui or feng shui. Katoliko ka, pero naniniwala ka sa pamahiin. Bawal yan. No? Syncretism po ingaos tamok yan. At
against siya king Catholic faith, tamo yan. Diba po? So, pigbawal na ng CBCP. Bakit po? Because instead of using that image for devotion, they are using that image for good luck or lucky charm. Bawal niya po yan king kaya katamong kasalpantayanan. And na magdebosyon king Santo Niño. No nagagawan din niya mo pong lucky charm. Kapatad, inga pong Ginoo, mas mata siya king swerte. Inga pong Ginoo, mas mata siya king lucky charm. Uling inga pong Ginoo, ingag yun ang ibiya kaya katamo, grasya. At tanging inga pong Ginoo mo, ing makaibiya grasya kaya katamo. Let me quote from the Catechism of the Catholic Church, Article 1996. Grace is a participation in the divine life of God. When you participate in the divine plan of God, in the divine life of God, you will receive grace. So, grasya, iba't nga pong Ginoo. Ing swerte, mas mata siya ing grasya kaya sa aking swerte. Uling ing swerte, potang mi baliktad ya, maging niyang malas. Pero yung nga pong Ginoo, grasya ing kayang bibye. Pota sabihan niyo po, kabaliktaran na ning grasya, disgrasya. Well, for me, alang disgrasya, alang aksidente. Uling nga ganaganang bagay, ating parasan, ating buring sabyan. Po. Mas maniwala ko po kitang divine providence na nga pong Ginoo. Bistaman minsan, masakit ta pagdalanan, pero atin pa ring divine providence para kanako. Po. So ita po, nung ating kayong makanyan ka ring bale, pakicheck yun na po, Bali yun po, inyang seminarista ko, madalas kaming mamangan king Chinatown, king Binondo. Uling manyaman la po ring Chinese noodles. Agkat ko rin kaklasiko, mangan kami. At kareta pong tindahan, king Binondo, akit mo, po, ating Santo Niño Kenny, kay ba't kitang siping na ating pusa, itang kakanyan, Bali ya po ita. O, kay ba't kitang siping na ng pusa, ating tugak, kikinisa na itang barya, o itang pesos. Minsan may utang kami po kitang magtinda. Ate, bakit pinagtatabi-tabi ninyo itong Santo Niño, itong pusa, tsaka itong palaka? Kasi sabi niya, kapag hindi umubra dito sa isa, dito kami sa isa maniniwala. So, syncretism. Pag hindi pinakinggan ng Santo Niño yung panalangin namin, dito kami sa pusa, magtitiwala, o kaya doon sa palaka, o kaya doon sa Golden Buddha. So, syncretism is dangerous, my dear friends. You mix your faith, you contaminate your faith from the other faith, or with the other faith, my dear friends, with the other beliefs. Yung Catholic faith mo, madidinatan niya, uling misasamutan niyang aliwang paniniwala na akma king kekang pangakatoliko. Syncretism is dangerous. So, let me end, my dear friends. Sabi na ning Santo Niño, the more you honor me, the more I will bless you. Kabang parangalan niyo ko, lakwas na kayong bendisyonan. Makanantala pong pipiblasan, din kaya katamong Santo Niño. Itamo pong Pilipinong Katoliko, mas minsan akakit ko, mas burita laratang Santo Ninyong palaboy, mas burita laratang Santo Ninyong ating grasa, Santo Ninyong magpalimus, Santo Ninyong lagalag. Kaya siguro di nga liwa kaya katamo, ela pumamangat king biye. Kasi po, hanggang nalaka rin, mas burida yung maging palaboy. Kapatad, inyang dinatang yung Santo Niño keniking Pilipinas, makapiblas siya pong panghari, makakorona yung panghari, makamalan niyang panghari, tatala niya pong septro, o tetala mo po parangalan, o tetala mo po piblasan, king dissenting imalan, din kaya katamong Santo Niño, uling hari yayan. Dindam tayo po, yung kaya katamong first reading, yung kaya katamong pamamasa, yung mumunang pamamasa, sa Sabiana, Mighty Lord, Prince of Peace, Counselor. Pareta po rin sinabi na ng kaya katamong first reading, Principia. At akit me ing amanong Santo Niño, king Gospel ng St. Luke, chapter 1, verse 32 to 35. Akit me ka rin. Uling, may banggit king English or Tagalog or Kapampangan Bible because the term Niño is a Spanish term which means
little child or anak alalaki. Ne po, anak alalaki. O ito po yung buri na sabyan. So, yung amanong ninyo, Espanyol ya po, Kastila yung amano. Biblikal ya po, akit me king Bible? Yes, akit me. So, ating may ngutang kaya kang non-Catholic, saan mo makikita yung ninyo sa Bible? Wala namang ganyan. Meron. Luke chapter 1 verse 32 to 35. Akit ya po ka rin. King Spanish Bible. Ne po? So, the more you honor me, the more I will bless you. My dear friends, I encourage you, let us honor the images of our Santo Niño. Amen. Talakad ta po, pasyag tayong kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang may pain tutu, di na lang king banwat yato, at kang Esukristo ang anak ng buktong nga ginutam. Pengagdi king pain ng Banal Espiritu, mi bait kang Santa Maria ang Birhen, di nasa lalam ng pain Poncio Pilato, mi pako king krus, metet mi kutkut, tini paya karing mete. King katlong aldo sinubliyang mebe, pepay tasya banwa makalukuluk wananing Diyos, sigpang may pain tutu. Iba't ka rin magbalik yan namang keti, bang mukum ka rin mabiyempong may nga mate. Sasalpantaya ko king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pami sa makding santos, king pampatawad na rin kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king be alananga. Amen. anting anak na ning Diyos, ipagkatiwala tamo ing kaya katamong sarili kaya, at nga tamong manalangin, Ginoo at siyo kami karinggamat mo. Ulitan tayo po. Ginoo at siyo kami karinggamat mo. Ginoo, pagkaluban mo kayang tetagan, mibili ka rin kayang sarili karinggamat mo. Uling baluming kaluguran mo kami, inya ang aming manalangin. Ginoo at siyo kami karinggamat mo. Ginoo, ipagkalub mo kaya kami ing kasimplian magsaya, karing hanggang maya pakalam, abububod mo kaya kami king biye, at king lugod a malyari ming tanggapan, at ibiye king metong at metong, inya ang aming manalangin. Ginoo at siyo kami karinggamat mo. Ginoo, ipagkalub mo kaya kami ing kusang maging tapat, at makatuliran king sarili, at karingalwang tao, inya ang aming manalangin. Ginoo at siyo kami karinggamat mo. Ginoo, ibiya mo kaya kami ing amanong makasikanlub, bami lang ayang at ding mga ligaligan, ding mila ko na tiwala king sarili, ding ala ng pag-asa king payong tungol, inya ang aming manalangin. Ginoo at siyo kami karinggamat mo. Ginoo, pagkaluban mo yung masapsa palugod, karing anak at king sablang malati at matbud, banasopan milang dagul anting malaya at responsabing tao, inya ang aming manalangin. Ginoo at siyo kami karinggamat mo. Ginoo, ipagkalub mo karing kekeng komunidad, yung espiritu ning masayang pamananggap at kasiwan, ban miyabi-yabi at alakad miya, ing meto nga iglesia, anong nuya mabiya Jesus, inya ang aming manalangin. Ginoo at siyo kami karinggamat mo. Ngayon po adwan tamo po yung sarilitang kapagnasan. Inya ang aming manalangin. Ginoo at siyo kami karinggamat mo. O Diyos ay pami, bustan mong inglugod at tiwala ning kaya kanganak, yang maging tanda ning balang metong kaya kami at tumayid kaya kami painturo kaya ka, o mabiyeming Diyos, ngeni at kapilan paman. Amen. Puri ka Ginong Diyos, ning neto sikluban, uli ning kekang kayapan, tinggap miya ing tinape, ayam pang mikeka, tinape bunga ning gabun.
Eto sikluban, ulining kekang kayapan, tinggapia iting alak, ayam pangmikeka, alak ibat karing ubas. Manalangin kayo kapatad, baning kakot kaya kayong daon matanggapla arapaning Diyos sigpang mayupayang tutu. Tanggapan sa ning ginuy ting daon karinggamat mo, king ikapuret ti kaligay ng kayang lagyu, king kaya katangka sa plala ting mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa igpami, kambering masayang puso at mabiya kasal pantayanan, pagmasusyan bilangeni ring misteryo ning kayanakanan ning kaya kanganak, ameging metong kaya kami, king kapamilatan na niting sakripisyong daraon mi, ay biyemiyas sana ing karampatan apamanyamba at ganap apamakikasundo keka. Itingan adwan mi king lagyon ng Hesukristo ang ginumi. Amen. Ing ginu manatiliya kaya kayo. At kaya kanti mo rin, Iyat nayo rin puso yo. makayat nano king ginu, Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa. Diyos king anananggat lubos mayupaya kapamilatan ng Hesukristo ang ginumi. Kingaldoy ti kakatman mo ang tularing puso mi nganing akilala mi kang Kristo ing pangapahayag na ning lugod mo. Alang matang menakit king kayang ligaya bilang Diyos mi. Dapot ngeni mayayakit yang anting metong kaya kami. I Kristo ya ing anak mo bayo pa ing sablang panawon. Dapot ngeni mi bait ka king panawon. Di natangya ban iyangat ing sablang bage king kayang sarili. Ban ibalik ing pamisan metong king kabilugan alelangan. At tayran, ing ketawan, ibat king pangawale na, king kekang kayarian. Uli nanita, kambering sablang koro ring anghel karing banwa, daralit mi ing kekang ligaya, lain makiyabe lang tuk ng babiya kapurian keka, at ngaming kakanta. Tunekapin banal o igpa, ikaing panibataning sablang kabanalan, uli nanita pagparalampumi pabanalan mula sa narating ayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyan nilang katawan at daya ning ginuming Hesukristo.
Bayo yami daon kusang loob king pamaylasan at kamatayan, kinwaning tinape. May pasalamat yakeka, piraso ne at binyene ka rin kayang disipulo at ngana. Tanggapan yeti ikayongan at kananye, itiyain ka na akong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman, kibat na ningapunan, kinwaning kalis, pasibayo yang pepasalamat keka, at binyaning kalis ka rin kayang disipulo, at nga na. Tanggapan yeti, ikayungan at minom kayo kaniti, itiya yung kalis, ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alananggang tipan, ami bubu para kay kayo, at para ka rin sablang tao, bankyat ami patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebiya ning anak mo, daraon miya kaya kaiting tinapen, ing biya ting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyato, ban mi ganap ya king lugod. Kambe ng Francisco kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, i Pasiano ing kaya kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganakan me ing kaya kang pari, i Reverendo Monsignor Felicito C. Sison, ay naus mo ng mako ketiking yato. Antiningking binyag meteya, kambe ng Kristo, mirakayanan niya naman sana king kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at maninayang subling mye, at ding sablang mayango na biye tanggapan mo ngan sana, king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen ay indo ng Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang banal ay esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, kambe ng Santa Catalina ning Alejandria, ing protektora daring Orden Dominicano, kambe ng Santo Domingo de Guzman, Santo Tomas de Aquino, San Antonio de Padua, ding hanggang Dominicano ang banal, at ding Tomasinong martir, at inupad king malmong kaburian, king kayakaba na ning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Hesukristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, igpang mayupayang tutukagom ning banal espiritu, pupurian dakat parangalan manggaman king alananga.
Ngini manalangin tamong mitnong kapanaligan at lugod kingigpa, karingamanong tiro na kaya katamo, ning Ginu. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupanan ning kaya kang pakalulu, parati kang mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambena ning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan kuyang babiya ko kaya kayo. Emos sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan na ning kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan me ampong bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibi at mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ing ginumanatili, sanang kapilan man kaya kayo. At kaya kan timurin. Pakit tamo pong ini, may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayo man.
Nyoin kordero ning Diyos, nyoin milalakok ning kasalanan na ning yato, mapalad na ring mayayawos king apuna na ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos sa igpami, kaniting banal a Eucharistia, pinawi mo ing danop mi, kambening anak mong mibayit king Birhen Maria, parati misa ng pagdulapan ing kekang kaburian, sumulong king edad, kabiasnan at grasya, at ating kamalayan king kalugod-lugod kami keka. Itingan adwan mi king kapamilatan ng Heso Kristo ang ginumi. Amen. Luklok tampo sagdik para king mapilan a kapabalwan. Balang ikatlong Domingo ning balang bulan, ding sablang parokya king Mabilog or Archdiocese, mika ka second collection la para king miyaylo ang sektor, asusopa ning Santa Iglesia, kete king kiyakatang bansa, at king Mabilog ayato. Ngayon pong aldoy ti pasibayo tamo pong mika second collection para king bulan ning Januaryo, ang makaparikil para king Pro Negritis. King Laguna po ning kaya katamong Arsobispo, Monsignor Reverend Florentino G. Lavarias Didi, at ning kaya katamong Kura Paroko, Monsignor Jose U. Lacap, ang poingkeyang kayabe apari, Father Irvin Ray Garcia, payabot na po'y maragul a kapasalamatan kaning ega na ganang sao padadakeyu para karing kaya katamong kapatad, mananong nasanang in Diyos, king kapamilatan ning kaya katamong malapatron, ingin dunin divina grasya, mas lalo nakatamong antabayanan at pagkaluban grasya. Antimurin po, antimpamagsadya po king kaya katamong daratang akapiestan, king February 2, 2022, din pong makatuki ilapin rin kaya katamong kapagmasosyan. Kim pong January 23, 2022, Domingo, aldoning panagkat, alas 5, ninggat panapon banalamisa, kambening pamagpatenti king larawan ng apong grasya, at misulot tampo sanang maputing imalan kanita. January 24, 2022, hanggang king February 1, 2022, 4:45 p.m. Santo Rosario at nobena kang apong grasya, 6 p.m. banalamisa. Para po karetang atin pabinyag king aldoning kapiestan, malyarita na pong palista opisina ang gamupo king February 1, 2022. Dakal pong salamat. Please remain seated. One thing I've learned as a priest is that we come, we build, we live. Nothing is permanent in this world except for change. I remember the ancient Greek philosopher Heraclitus said, "You cannot step into the same river twice because the water continues to flow. Everything is constantly shifting, changing, and becoming something other to what it was before. Like a river, nature flows ever onwards." Ibig sabihin po, walang bagay na permanente sa mundo. Lahat lumilipas, lahat kumukupas, lahat may hangganan, lahat may katapusan, pati po yung mga posisyon na inaasam-asam mong makuha sa parokya, may hangganan yan. I would like to formally announce to all of you that my office as the parochial vicar of this parish, Our Lady of Grace, Mabalacat, is about to expire. Ito na po yung huling misa ko sa simbahang ito bilang inyong parochial vicar. It was just last Tuesday, January 11, tinawagan po ako ni Archbishop Florentino Lavarias at sinabihan ako na yung dati nating parish priest dito sa parokyang ito, si Monsignor
Felicito Season ay nasa critical na kondisyon, nasa comatose. At sabi ni Bishop, ako daw po yung papalit sa kanya. So namatay po si Monsignor Season last Tuesday, January 11. At sinabihan po ako ng obispo personally na ako po yung magtutuloy sa trabaho ni Monsignor Season sa Porac, St. Catherine of Alexandria Parish in Porac. Para sa akin po, malaking challenge ito dahil malaking parokya, matandang parokya, at yung parokya po ay para sa mga matatandang pare. 3 taon pa lang po akong pare. Mag-4 na taon pa lang po ako sa April 21. Kaya po medyo challenging itong bagong parokya na hahawakan ko. Please pray for me, my dear friends, our dear parishioners. Masakit man po sa akin na iwanan ko kayo, pero I have to obey the Archbishop. Mas kailangan daw po ako sa Porac. Archbishop Labarias will install me as the new parish administrator of St. Catherine of Alexandria in Porac this coming January 23, 2022, next Sunday po, around 5:30 in the afternoon, to continue the unfinished mission of Amoncito Season. There is a saying, if you want people to remember you, make sure you remain present. Not only remembered, but someone addressed. I remember another philosopher who once said, to think is to thank. To think is to thank. Because gratitude is one of the best attitudes. At this point, my dear friends, I would like to express my sincerest gratitude to all the people who accepted me, who loved me, who helped me, and supported me here in this parish and in the entire city of Mabalacat in different ways. Sa inyo pong lahat, na aming parishioners, masakit man pong sabihin ng paalam, pero nais ko pong sabihin sa inyo ang maraming salamat po. You serve as gifts. Nagsilbi kayong regalo sa akin, sa aking pagkapare. Sa mahigit, magtatatlong taon na po ako dito sa Mabalacat this coming May. Sayang hindi ako nakaabot ng May, no? Para sana saktong 3 years ako dito. At sa mga naging kapamilya ko po, sa mga kapuso dito sa lugar na ito, maging yung mga kaibigan ko po na nasa abroad, na mga Mabalakenyo na nanonood ngayon sa ating Facebook Live. Hindi ko na po babanggitin isa-isa yung mga pangalan ninyo dahil alam naman po ninyo kung sino kayo dahil sobrang dami po ninyo. I know you get what I mean. You already understand. We understand each other because we have the same common language, the language of love. Maraming salamat po sa inyong lahat. Your names are already imprinted in my heart and in my memory. I will always be grateful to all of you, sa inyong lahat po na aming parishioners na nakasama ko dito. Sabi nga po ng isang kanta, as we go on, we remember all the times we had together. And as our lives change, come whatever, we will still be friends forever. Hindi po mawawala yung pagkakaibigan natin. And of course, I will never forget some few, very few people in this parish who rock my boat. Niyanig nila yung aking bangka. They made my stay here challenging. Para po sa lahat ng mga nainggit
nanira, nagchismis, at nagtraidor sa akin dito sa mismong parokyang ito. Huwag po kayong mag-alala, don't worry. Hindi ko babanggitin ang mga pangalan ninyo dito sa public. Pagkatapos nitong misa, lalapitan ko kayo isa-isa upang personal ko kayong mapasalamatan. Lagi ninyong tandaan na nakaukit na sa puso ko ang mga pangalan ninyo at nangangako ako sa inyong lahat na lagi ko kayong ipagdarasal sa Panginoon. Lagi kong babaunin sa sarili ko ang mga alaala at ang pangalan ninyo kahit saang parokya pa ako madistino. Sa isang pelikula, hindi magiging exciting ang panonood kung walang kontrabida. We enjoy watching the movie dahil may kontrabida. Salamat sa inyo dahil ginawa ninyong makulay ang aking buhay dito sa parokyang ito. Binaon ninyo ako ng malalim, kaya't naging malalim din ang aking karanasan. Last year, in early 2021, I was able to experience many hardships, trials, challenges, struggles, criticisms, gossips, betrayal, and even oppositions and tensions. All those excruciating experiences taught me of one thing: never give up, never lose hope. The first way to achieve success is to keep your feet on the ground. Be humble. I thank those excruciating experiences that I experienced because they taught me on how to be strong. I thank those critics, those people who opposed me, who betrayed me, who threw hard stones against me, because I collected those stones that they threw against me and used them as stepping stones to become closer to God and to achieve success. You will always be remembered. Indeed, to forgive is not to forget, but to remember in a different way. I will remember your names in all my masses because the Holy Eucharist itself is a remembrance. The soundtrack of Furious 7, written by Wiz Khalifa, and the few lines that I actually lifted from the song, don't force me to sing it. Sabi ng kanta, so let the light guide your way, hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home. It's been a long day without you, my friend, and I tell you all about it when I see you again. We have come a long way from where we began. I'll tell you all about it when I see you again, when I see you again. Living always conjures the feeling of sadness, but it also evokes a feeling of excitement and sheer joy because of the new possibilities and a newfound life. I also share the same feeling of pain and joy as I leave the portals of the Our Lady of Grace Parish, Mabalacat. As I leave this parish, I will reminisce the happy memories I had with you. I will bring with me the experiences I had during the time I was still with you. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kaparokya. Hindi ko kayo makakalimutan saan man ako mapunta. And lastly, may I request from all of you to please pray for me. Madalas, ako po yung nagbibigay ng blessing sa inyo. Madalas, ako po yung nagdadasal para sa inyo. Sa pagkakataon pong ito, humihingi ako ng favor sa inyo. Kayo naman po yung mag-bless sa akin.
kayo naman po yung magdasal para sa akin. Pabaunan po ninyo ako ng inyong mga panalangin. Talakad kayo po. Inginu manatili kaya kayo, At kaya kanti mo rin. at bendisyonan na kayo nga ning malugod at mayupayang Ginong Diyos, ingigpa, inganak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daon ne, ume kayo king kapayapan. Salamat King Diyos. Virhen pe panuana ning Ginoo, grasya mamagus king gamat mo, malare na ning banuat yato, e malen ke ka manigapu, king ninyo Jesus. Anak mo, bendisyon, higit ka rin tao. King panauling kasakitan, baleni ikaing santunan, kas ngawanya kekong salat grasya de banggalingan, ikaing tulang at ligaya, tinganggap magpayambon kita. Patulunan ning apong grasya, king anak mo lapit mo kesana. Itwang mo
pakalulot kalamnan. King balayang maniat sa ukeka, mamilatan ka, kekeng Hindu. Aklisnik, King Diyos si patulunan ning akong grasya. King anak mo, lapit mo kesana. Idwa mo ing pakalulot kalamnan. King balayang maniat sa ukeka, mamilatan ka, kekeng Hindu. Aklismi, King Diyos si Hindu, ning divina grasya, mo'y sa upo.